Mnogi žele ljubav ili da budu u vezi, ali to uključuje razvoj koji na momente može biti bolan, kao i kompromis i ranjivost. Ljubav zahteva da postajemo bolji, da budemo otvoreniji i da treniramo strpljenje. Sa druge strane, podrazumeva se i da znamo kada stvari jednostavno više ne funkcionišu i da budemo spremni da odemo. Zbunjeni ste kako se osjećate. Sledi 6 znakova da nikada niste bili u ljubavi. 1. Previše brzo ste postali previše intimni. Zaljubljenost izrasta brzo, ali je za ljubav potrebno vreme da se razvije. Ekspert za odnose Susan Winter kaže: zaljubljenost živi u iluziji, a ljubav može preživjeti stvarnost. Kada brzo uskočite u vezu sa nekim, zasnivate je pre svega na vašoj idealizaciji nego na tome koja je ispred vas. Česti primjeri su sanjarenje o zajedničkoj budućnosti, požuda i konstantna obsesija partnerom i to par nedelja nakon upoznavanja. 2. Očekujete savršenstvo. Da li postajete ljuti kada vam pokažu pravo lice? Da li verujete u srodne duše i sudbinu? Deluje li previše dobro da bude istinit? Susan Winter tvrdi: zaljubljenost traži savršenstvo da bi preživjela. Kad očekujete od partnera da bude stalno lepo obučen, spretan sa rečima ili ostvaren u životu, ne dajte prostora partneru da bude iskren sa vama. Ljubav je s druge strane stabilna. Kada nekog volite, prihvatate mane te osobe, izgladite neusaglašenosti i uživate u dobrom zajedno. 3. Niste opušteni u prisustvu partnera. Dobro, ali ko se nije osjetio samosvesno u strahu da ne kaže nešto pogrešno ili da ne ostavi loš utisak? Međutim, kada zavolite nekoga zaista, možete se opustiti i prestati da brinete previše. Doktorka Brené Brown, istražujući osjećaj ranjivosti, otkrila je da su oni sa osjećajem ljubavi i bliskosti više otvoreni da budu ranjivi, nasuprot onima koji nisu povezani sa svojim partnerom, koji konstantno dižu svoje zidove ne želeći da dele svoje emocije, brige ili tajne sa drugom osobom. 4. Postajete udaljeni. Prirodno je da strast tinja u početku, polako se gaseći u stabilnu vezu, ali dve osobe bi i tada trebalo da imaju želju da budu često zajedno. Ako primetite da želite da se osamite od svog partnera, sve češće i češće otkazujući večere, jer biste radije bili sa prijateljima ili porodicom ili svojom mačkom, onda nešto ne štima. 5. Odsutni ste. Kada vaš mozak odluta i srce ga prati, kada primećujete sitnice ili izražavate zabrinutost, kad se vas dvoje posvađate, to pokazuje da vam je stalo, ali ako izbjegavate neugodne razgovore ili preskačete prepiranje, time prestajete da naglašavate njihov značaj u vašem životu. 6. Postali ste anksiozni. Osjetili ste nelagodu u stomaku ili vam je teško da zaspite? Psiholog Kate Balestrieri i doktorka Ann Schieber tvrde da anksioznost prikazana kroz telesne nelagode ukazuje da postoji nešto što vas muči i da zazirete od toga da to saopštite svom partneru. Imajte u vidu da od istine možete bežati samo dok vas ona ne stigne. Siliti ljubav onda kad je nema će samo povrediti oboje, a oboje zaslužujete da pronađete ljubav negde drugde ako je ne možete pronaći u vašem odnosu. Kako vam se čini da se vi osjećate?